ariko si ubumana nyagasani ubu nzakora iki koko? Iyi korona virusi, iyi kovide 19 ko mbona injahaje koko. Korona virusi, mugani wa wa wundi ngo abashinwa bazajya barya inyama dukaraba intoki. Kiriya cyorezo cyashengabaje amahanga. Mana yanjye, ubu ngiye kujya hariya hakurya mu mujyi, kandi kujyayo numvise ngo bikomeda, ngo ntiwajyayo ntagapfa. Akita ngo ikira, akita ngo iki, kakandi bambara ku munwa, agapfukamunwa, agapfukamunwa, kariya kanyagwa se k'agapfukamunwa ndagakura he? Kaze njye kureba wa mugabo hakurya w'inshuti yanjye, ndebe yuko nakamutira, wenda yantiza. Hano ubushomeri bwarabaye bwinshi, amafaranga yarabuze, ni ibibazo birakomeye. Ubuse kweli mwiriwe kwa Kayibanda, mwiriwe. Muraho murakomeye, muraho neza, muraho. Ese ko mbona wazindutse none utarwiyambitse, uragenzwa n'iki muri iki gitondo? Mugabo we rero urabizi, twarabanye, twaranywanye, twahanye inka, ubucuti dufitanye urabuzi bwose.